Mizo boxer ten ma an son na turin amateur khel chunga Thlok an nei theina turin Thlik entertainment and charity network le Mizoram Boxing Association MIZBA te chuan Thawhhona tur in rem na thuking vo in mei ni ruk sang ni som ni panga hian ziak fel ni he Thawhhona tur in rem na mang hian Thlik chuan MIZBA boxing competition a prize money tum thinin chumi mang chuan boxer te ta na ham thatna siam chho ani dona chemical mang man ani tana tang hian boxer ten Thlok an nei thei to dona chuwang chuan boxer te tan boxing khel aman hla chho dona ni hemi chungchanga hian MIZBA president chuan thu toite heti hian a soya Voinia Mizoram Boxing Association le Thlok Entertainment and Charity Network chuan hun rei tak Thawhhona kan lo tum to na chu voin ni ru thanga sang ni sum ni panga thole ni hian kan lo sign theita Mizoram Boxing Association chu Thlok Entertainment and Charity Network chunga po kan lom le an chunga hin lom thu kan soi mol ani tuna kan an Thawhhona hi kan Mizoram kan boxer te mi pa me sia te hian an Thlok pui le tura kan be sia cash price po amoi ngai tok tak buat sai sak thei tura kan in be sia tin nakin India na Olympic khen kan tum 2036 atan po hian in puat sa na thatak ani donin kan be sia Thlok Entertainment and Charity Network ho to pa po valro ta chunga po abikin lom thu kan soi tak meu ni he in rem nai na kentel lian tak pakhat chu Thlik boxing competition danga siam tur henia hei hi aminga golden ring vu ania het MIZBA chuan he golden ring hi pompuin a boxer tele a technical staff te man an ni dona ta chuan professional bout ni lovin amateur bout ni tho si in mu nom jok le round po rei zo ka kalpui ni anga chuti lai chuan arem chan chang chuan professional ang maya round rei tak te po khel tur ani dona heta tan hian boxer tan registration hon thuai ni dona boxer tha te in nek na tur ani ha lom man po atha thin dona ni hei hi Thlik entertainment and charity network din chan pakhat po ni Thlik hian Mizoram a hian sport thiti mason theya angaya chumi konga chuan ngai tu na sang aman nuwa boxing hi ma kan son theina lian tak pakhat ni in angaya chumi wang chuan boxing a hian malak tumin ruamanna asiam chowa golden ring tia avwa boxing match hi kalpui turin ruamanna asiam chowa chumi a chuan hun nakal zela ruamanna te kalpui chho bo zui chho zela ni rualin hun local zela MIZBA nen indoor chhoin tuna chuan MIZBA nen hemi konga hen thok kho turin ruamanna siam aloni ta a chumai ni loin hemi golden ring mai ni loin MIZBA ina boxing competition an buat saite boxer te tar te ta na aman hla jok theina turin prize money om to turin ruamanna siamania maro chu hei hi tuna inter district championship a hi chuan prize money hi siam man alani don lowa hemi zo competition om le tang chuan prize money mumal tak thatok siam chho tura ruaman ani don ani hetiang ani hi chuan boxer te tan aphur om em to dona tin boxer te tan in el na tak nei angai dona tho rim mangai dona chuan hechumi boxer te an lo tho rima an lo tan chuan boxer tha kan lo nga anga chute boxer tha kan nga chuan Mizoram sarkar ina ruamanna siam India in Olympic sang ni somthum paruka thlen atum huna thalai tam tak tel tir tuma Mizoram sarkar in ruamanna siam vision 2036 ti hlotlin na tur konga tana kepen na poimo tak ani chodona hemi konga hian he Thlik le MIZBA thodun na tur hian thui tak he mason na
athen thei arin om mani tin han soibel ngai chu tuna tun thatop lam a hian MIZBA Inter-District Boxing Championship aizola nga ani dona he competition hi atluan parin Thlok chuan he chanela hian life pek chu tumin ruam manna siamin ain buat sai chho meka chumani loin August tha khian golden ring masaber buat sai turin Thlok chu ain buat sai chho meka ma ala chho meka heng golden ring ate phei chuan boxer thachung chuang Mizoram aber kaite le chang phei chuan namdang te nen te in nek thin tur ani dona wangin a mu nom dona a chung lo thlir thei tur chuan le chung buat sai na konga Thlokin chakzo ke pen thei na kan channel hi min lo subscribe sak turin mi zong zong kan som cheu ani e